e ka adna ngal kanko Allah hino ɗon o wi ɗum ɗon andugol ɗum hoolo ɗum ko honɗum rimanta en ko dinɗe honɗum heɓeten ɗum ko ɗum o wi ɗo wassamaratu dinɗe allati ɗen yuntiju ha ɗe no rima ɗum no jibina ɗum al imanu gomɗingol bi anna allaha wonde allahu on bi kulli shay'in kala hunde alim himo mo andi ko honɗum ɗum ɗo rimanta en kamalu muragabatillahi azza wa jal ko timmugol aynugol allahu on wonde allah no ayni piiji ɗin fuu wa khashiyatuhu e hulugol allahu bi haysu la yafqiduhu nokku ko tawata allah hattatako on tigi haysu amarahu nokku ka o yamirimo ɗon o luttatamo ɗon o hattatako mo ɗon wala yarahu o yi'atamo kadi haysu nahahu nokku ka o haɗimo ɗon sen waɗi misal allah eɓɓinirtaki e hay hunde kono joni caméra de surveillance sino waɗa e nokkuji ka yeƴƴitiɗa o a fonda e caméra iɗa andi o caméra no reenuma no reeni ko wonɗa e wadde ko honɗum ɗum ɗon waɗete an ko wattangol yila ka ko rentagol ka ko andugol ɓe waɗuɓe o caméra ɓe no aynuma ɓe no reenuma anda wonde ko ɓe haɗi kon si a waɗi ɗon tum ɓe anday ko ɓe yamirma ya waɗu kon si a salike wadde ɗum kadi ɓe anday ɗum ɓeyday encourage gol ma wakkilagol waɗugol ko ɓe yamirma ya waɗu kon ka ɗum watte kadi rentoɗa ko ɓe haɗi kon ka si tawi no hara caméra de surveillance ala no few an tun a weddodi e golle ɗen goto aynama hiɗa andi yamirɗoma ya waɗu on o ala ɗon o hay goto ayno o ala ko seeɗaɓe ni waɗirayno ɗum no haaldira yo waɗire noon ka wonirin non ɓe ala ɗo no ɓe yehi ɗe gandi nokkiri ɓuye santiyeji si patron o yehi gollo ɓen ɓe akkitoɓe jooɗo patron ɓe na ɓe yehi on yiɓe non ɓe huɓɓi to maɓɓe ɓe yehi a yaade jooɗo fo to seeɗa yandi ɗe golle gasata was ɗum na e hoore en waali ka donc a andugol wonde allah subhanahu wa taala hino surveilluma himo aynuma gandal makko ngal no reenuma ɓuri ko caméra de surveillance reeni kon ɗum waɗete ka o yamirma ɗon o hattatako ma ɗon tawata o ala ɗon ɓay himo andi si a ala ɗon ko haɗuma kon kadi a ɓeyday wakkilade rento hara o tawalima ka o haɗuma ɗon sanga wo fayda goɗɗo yeddata allah cheytane ko honɗum watta ko huccingol haqqille makko ɗen wonde fewno ɗon allah renamo ɓe wiyay huleteɗo ala allah salatako on tinami profite fewno ɗo yeƴƴito ena non hay goto renalam fewno ɗo ka o waɗi hay goto renamo fewno ɗon haqqille makko no hucci wonde hay allah renamo fewno ɗon ka on tuma noon o waɗa ko boni kon si ɓernde makko ɗen anti ayne de allah no renimi komi waɗi ɗo ko idan andugol allahu subhanahu wa taala gandal makko ngal no e nokkeli ɗin fof ɗum ɓeyday wallitade neɗɗo on fiyo hiw hoore makko o hiwa hoore makko e hayso o weddike kanko tun tawa ka Allah yamirimo ɗon
ɗon o hattatake ɗon ka Allah haɗi mo ɗon o tawatake ɗon. Al-alimu sabaga al-kalamu fihi wigol al-alimu gando on o yewtino en fi ɗum ɗon. Al-khabiru humpitiɗo ka wiɗo wa huwa al-alimu al-khabir huwa ko wiyete khabir al-alimu bi bawatini al-umuri ko anduɗo ko suuɗi kon e nder piiji ɗin. Fa yakunu hada ɗum ɗo wona wasfan ko sifa akhas ɓurɗo hertade ba'da wasfin amma ɓaawo sifa ɓurɗo hunnude on yiide ko o gando e wi'ugol ko o humpitiɗo. Ko humpitagol ngol ko ɗon ɓuri wonde nder ɓuri hertade. Fanaqulu hiɗe wiya al-alimu bi zawahiri al-umuri Allah ko gando piiji feeñuɗo ɗin wal khabiru bi bawatini al-umuri ko o humpitiɗo kadi piiji suuɗiɗi ɗin wirniɗi ɗin wontirɗi nderji ɗin. Fa yakunu laato al-ilmu bil bawatini andugol suuɗiɗi wirniɗi ɗin madhkuran no janta ɗo marratayni laawi ɗiɗi. Marratan laawol go bi tariqi al-umumi laawol hunnugol ngol kawi ɗon ko o gando. Si innama ko o gando haray ko suuɗi e ko feeñi fuu no nder ɗon. Wa marratan bi tariqi al-khususi laawol go suuɗiɗi ɗin ɗi wowlirama gandal muɗum e laawol hertingol li alla yadunna fi wata sikke sikkowo anda ilmahu wonde gandal makko ngal mukhtassun no hertori bi zawahiri feeñuri ɗin tun. Ko ɗum kasi o tentinoyi o wi al-khabiru humpitiɗo kadi ko wirni kon nder. Wa fi hadhihi al-aya no yo aya ɗo min asma'illahi ta'ala e inde Allah la afwan oyi wa kama yakunu hadha wana ɗum ɗo wonirta kadi fil ma'ani ka ma'anaji yakunu no wona kadi fil ayani ka piiji ma'anaji ɗin e piiji ɗin. Ayan ko hunde hara no yi'o no memo no lunno no ƴetta hayiz wiyete ayn woni piihu. Téléphone ko ayn, neɗɗo ko ayn, kuntu e guɓu jaare ko ayn, gol cukungol ɗo ko ayn wiyete ayan. Ma'anaji ɗin ko sifaji wano cuucal a fottata e cuucal no yaha. Kulol reedu a fottata e mum. Sifaji ɗin ara ko ma'ani kañum yi'atako. Ko tuma jom muɗum waɗi sifori sifa on inne he nara o ko dokko, o ko suusuɗo reedu, o ko hulowo Allah, o ko jogiiɗo jikku moƴƴo. Ɗin wiyete ma'ani. A wawata yiide kañum no yahana hoore mum, a memata ɗum anda no ɓowri ma no ñaaɗi, no sewi ma no sembi, no luuɓi ma no haaɗi. Idan ɗum ɗo no wawi wonde ka ma'ani, no wawi wonde ka ayan. Fa masalan o wiye piide misal tatanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha. O wi malaika ɓen no cippo wondude e Jibril e nder on jemma ɗon, ɗum ko laylatul qadri on. Ar-ruhu ko fanda ruhu ɗo Jibril ko Jibril alayhi salam.
wa huwa kanko min almalaikati ko e malaika ɓen o jeeya. Fanaqulu wi'en almalaikatu malaika ɓen wa minhum no e maɓɓe jibril wa khussa jibrilu bidhikri, jibril hertinama ɗo jantagol tashrifan lahu ka teddingol mo, wa yakunu nassu alayhi marratain, haray ƴi'al ngal salliɓe wona ƴi'al ngal o ƴi'inama ɗo laawi ɗiɗi, marratan bil umum laawol goo ka hunnugol, wa marratan bil khusus e laawol goo ka hertingol. so inni awa julɓe ko teddungal mon yo julɓe, e inni awa almami ko teddungal moɗon. ɗo almami on o teddinirama ɗo laawi ɗiɗi, bil umumi wa bil khusus. ka julɓe himo tawa, ka o hertina wiya almami ɗo woni ko herti no sellirano. yimɓe woɗayɗo ɓe naye sawi awa ko teddungal awa julɓe on fof on gelike awa alhaji en teddungal mum ene kere alhaji en kan nayi julɓe tawa a famani no wowlirte. yajuzu التخصيص بعد التعميم، هذا يدل على الاهتمام وعلى التشريف وعلى التكريم وعلى التخصيص هيرتينغول. إذن حينما تنزل الملائكة سيكون هاتونو تتنزل الملائكة ملائكة بنو تشيبو جبريل نو ندير مابbe o watti ɗon warruhu e jibrilu kadi o wi wa fi hadhihi al-aya no o aya ɗo min asma'illahi ta'ala immode inde Allah towde ɗen al-alimu wal khabiru, gando on humpitiɗo on, الخبير humpitiɗo. khabir ko ɗum wiyete esperjo, ɓeyna hada khabiru wi o ko esperjo, si mo andi fi nder on moƴƴi. ko ɗo itta almukhabarat, leydi ɓe leydi no jogii mukhabarat, ko wiyete mukhabarat ko ɗaɓɓitanoɓe laamu ngun piiji suuɗiɗi ɗi ɓe faalaka yo waɗe ɗin. police d'état a andata fi maɓɓe, tawa ɗon jooɗoli ɗon ɓe heɗi darso on na ɓen ɗo alhamdulillahi ɓe heɓiga ɗo jama ɗuɗuɗo, fi andugol ko wirni ko honɗum eɓɓa nder ɓenna almukhabarat. ɓe andi e nder adna on mukhabaratuji ɗin ɓurɗi jogade doole ɗin. FBI no tawa e muɗum, KGB no jeeya e muɗum, Mossad no jeeya e majji. ko on ɗum ɗi wiira noon mukhabarat. ko itta koye khabir, ko e khabar, andugol humpitagol piiji suuɗiɗi ɗin adda inna awa hunde kaari no eɓɓa, kono noon ɗum naamo kala andi awa ko ni eni eɓɓira. idan Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo andi kala ko eɓɓa, kala ko suuɗa. aɗo a eɓɓugol taw himo andi. nde ɗaf miijo waɗa planification fi eɓɓugol, kanko andi no ɗum neeɓi, ko ɗum waɗi a wawatamo suuɗade. nam o wi ɗo wa min sifatihi al ilmu wal khibratu, no jeeya e sifaji allahu on gandal e humpitagol. wa fiha min al fawaidi al maslakiya, no jeeya e o aya ɗo naforeji
laawi yankoji maslak laawi karewete anna al imana wonde limanu bidhalika ɗum ɗo yazidu l mar'a no ɓeyda neɗɗo on khawfan hulgol min allahi immorde allah wa khashyatan e jootugol aanugol fii makko sirran wa alanan e gundo e peeñal wonande ɓe allah faabiɓen dey ɓe allah faabiɓen si a andi wonde allah subhanahu wa ta'ala himo andi ko feeñi kon himo andi kadi ko suuɗi ko nder ɗum watta ay ha hulamo enna fi kala goɗɗo go renalan ɗo kono ene allah no renimi accira piiji ɗin sabu allah no renuma qawluhu konngol makko wa huwa al alimu ko kanko woni gando on sabaga ta'riful ilmi attinoke ɓaawo fi andigol ɗen ko honɗum woni gandal annal ilma wonde gandal ngal sifatu kamalin ko sifa timmal wa sabaga adinoke kadi e yewtere ɓaawo anna ilma allahi wonde gandal allah ngal muhitun no huɓindi bi kulli shay'in kala hunde gandal allah ngal no huɓiti ɗum no huɓiti no andi nder muɗum yaasi mum ɓaawo e fuu gandal allah ngal no huɓiti amma alhakim amma konngol hakim hadihi lmaddatu oɗo matiére hakama koyo ɗo o itta ko ɗeɗo karfeji tati hakama ma hakima oɗo madda tadullu ala hukmin wa ihkamin فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم ko yewta en ɗo so tawi hara en wawno arabe o moƴƴi on andi ka haala arab kala konngol no woodi taw karfe lasiliije konngol ngol ko ɗon konngol ngol fuɗi ɗen karfeje hiɗe wawi ɓeydade hiɗe wawi changeodirde kadi wonde harfere goo wonnode hakkunde nde wontoya sera ma nde arta ka fuɗɗode kono hara eno jogii ko ɓuri ɗunde kon karfe ɗen hara ko ɗe tati hakama daraba kharaja nadara no ɓeydoyo ɗon noon ko ɗon ittete seke joni sa wi joni nadara ndaari itta ɗon fi'lu mudari no ndaarude yanzur itta ɗon yamirgol unzur ndaaru itta ɗon ndaarowo annadiru itta ɗon heewɗo ndaarugol annadaru ndaarowo ha itta ɗon almanzuru ndaaraɗo on itta ɗon alminzar ndaarir kunkun itta ɗon almanzar ka ndaareteɗon no seeka ɗon piiji boy itta joni noon ɓeyna aslu madda on ko ɗum ɗo ko ɗum si a faala naftorde dictionnaire ji ɗin ka arab sa faala naftorde ɗi ko be anda lasili konngol ngol taho awdi maggol ɗon fuɗɗode maggol ɗon gungumol ngol ko karfeje jelu pise ko eɗen ɗo ɗaɓɓitata taw sina no a yitata konngol ngol si inna o dictionnaire ɗo alangol konngol ɗo
hara anda konngol ngol ko honɗum wonno fuɗɗode maggol ko be addaka fuɗɗode maggol ɗaɓɓitoya toon non o inno ma ko ɗo woni fuɗɗode nde hingol wiire non ni ɗum ɗo seeka wattani waɗa bittum en faami ko ɗum o wiiɗo madda on ɗo hakama ma hakima sen ƴetti e konngol ngol hakama yaani alhakimu yaanayi alhakimu ko ñaawowo wa ala thani alhakim bimana almuhkam koko ñeña koko moƴƴina ha moƴƴi idan yadullu hada alismu alkarimu ndeɗo inde tedduna no tindina ala anna alhukma lillahi wonde taho ñaawore nden ko Allah jeynde kanko ñaawowo wa yadullu no tindina kadi ala anna allaha mawsufun bilhikmati wonde Allah subhanahu wa ta'ala no sifora ko o ñeeñuɗo ko wiyete hikma ko waɗowo hunde kande foddi ɗon tawa arɗo yi'i hunde wo innayi no ɗo ko ni tigi aksu mum sa waɗi hunde no nde hanaka waɗirede ma kande fodda e wadde arɗo innayi ɗum ɗo na ɗo fota e waɗede ɗum ko ɗa fota e waɗede ma ɗum nani hana waɗirede haray wonade hikma alhakim ko ñeeñuɗo bimana ko waɗowo piiji ɗin kadi hani wadde ɗon waɗira ɗi noɗi hani waɗirde noon waɗira ɗi fewno kadi hani wadde ɗon si tawi noon tagaɗo no wodi wawɗo wadde ɗum nden andi tagu ɗon ko kanko ɓuri ka ko ɗum joni ñeeñuɓe ha ɓen kam moƴƴingol piiji kumbe ɓe ndaray ko honno kum waɗirte hara yiiɗo wo yiitata ella ko fewndo honto kum placete ko fewndo honde kum watte ko ɗum waɗi a ndaara jon siko téléphone ji ɗi ndaaruɗa siko affaire technologie on ko a tawa hikmano e mum a tawa kum beyna anonono ɗo ɗum ɗo ko ni tigi ko ɗum wiyete hakim o wi Allah ko noon o sifori li anna al ihkama huwa al itqan sabu ko wiyete ihkamu kon tigi huwa al itqanu ko ɗum woni lawlingol ihkam ko waɗugol haa no haaniri noon hara ɗuytaali hay fus wal itqan wadu shey'i fi mawdi'ihi ko wiyete itqanu ko waɗugol hunde nden ka nokku mayre kane haani waɗede ɗon fa fil ayati ithbatu hukmin wa ithbatu hikmatin o aya ɗo ka o wi wa huwa al hakim o aya piiji ɗiɗno e nder makko no ɗon tabintinnugol ñaawore nta wonde ko kanko ñaawata kanko Allah e tabintinnugol wonde ko o ñaawata kon kadi koko haani ñaawude piiji ɗin ko o waɗi wo haray koko haani wadde ɗon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o felatake few kala wo ko o waɗi adowaka felde daari ko Allah waɗinmi mana muɗum haray haala ma kanko holli ko o waɗi ɗo na ko foddi wadde haray wona hikma o waɗiri si ko neɗɗo ɗa wawi wiide ferde neɗɗo inna daari ko kaari waɗinmi yimɓe inna ɗum ɗo o foddanoma e wadde ɗum ɗo o waɗali hikma on puisque o waɗali hunden kande hani wadde ɗon eno nde hani waɗirde ɗon e fewno kande hani wadde ɗon kono Allah kanko nanongo wayi tawi joni goɗɗo inna Allah liɓi basal e hoore goɗɗo tawi o mara hay fus o yangudi e nawnaje o yangudi e jiidi o wawama o toñama o sokama o waɗama ɗum ɗo o waɗama ɗum ɗo
est-ce que Allah waɗi ɗo hikma? Allah waɗi hikma fi on ɗum ko hombo walli Allah tagugol on tigi e goto ka si a moƴƴini ɗo joni goɗɗum ha a gayni a ƴetti ɗum a bugike si goɗɗo ari feɗi ñaareji ma na heeko an ta filla ɗum nan ko muɗi ma jeeɗi woni ga buuɗi an ala ga ko honɗum waɗanɗami e ɗum mi waɗnama e fos katoɗan noon na min andi ko watta idan kanko ko kanko itti en alano hay ɗum en wonano hay fus hari a wona hay hunde na mbuku leydi wonɗa wona curki wona leydi wona fus o ittuma kanko o moƴƴima o waɗuma no o faalira noon si o waɗi kadi o wattima no o faalira noon kadi haray ko honɗum kadi o toñama parce ko woni tooñe ko a waɗugol goɗɗo ko a tawata a foddanumo wadde naam kanko ko hakim طيب ويلو فالله سبحانه وتعالى أو عز وجل وحده كانكتم هو الحاكم كانكو نياو وحكم الله نياور الله إما كوني إما كو وودور يانكور وودينغول وإما شرعي ماكو شرعي يانكو كوني ko moƴƴingol ngol ko formugol ngol ko waɗugol ngol ko tagugol ngol shar'i ko yamirgol en waɗe e acce fa hukmullahi shar'i ñaawore Allah shariyankore nden ma ja'at bihi rusuluhu ko nulaaɓe makko ɓen addi kon wa nazalat bihi kutubuhu defte makko ɗen cippori e mum min shara'i dini imo shari'aji dina juule hoore hajje itte zakka waɗe sadaka jokke enɗan yurmodire wallodire waɗe ɗum ɗo acce ko harmi acce tooñe acce janfa acce ñaamugol jawdi goɗɗo sifano ɗum ko ɗum ɗon woni alhukmu alshar'i koko Allah ɗaɓɓiri en enen jiya ɓen kon yen waɗu imma hakkunde meɗen ma yen waɗanmo kanko ɗum ko ɗum ɗo sabu ɗum ɗo o neliri nulaɓɓen ko sabu ɗum o cippiniri defte ɗen kadi o wi wa hukmullahi alkawni ñaawore Allah fi tagore nden tagugol ngol ma qadahu ala ibadihi min alkhalqi walrizqi walhayati walmauti wa nahwi dhalika min maani rububiyatihi wa muqtadayatiha ñaawore Allah tagudiyankore nden koko o ñaawi kon e hoore jeyaɓe makko ɓen ɓorde tagugol ɓe ka tagugol ɗon ɓe mara ɓe o landaki ɓe a hunde o lantako ma ene yomi waɗe gorko kaye mi waɗe debbo yomi juutile kaye mi raɓɓinɗinne yomi ɓawnine kaye mi rawnine yomi labine kaye yomi kanine timmine tagu kaye mi ɗuytu ɗum ko kanko andi ko honno waɗirta e ko noon ka arsike ko tagani ɓe kon o landata ko hay goto ene yomi yaññane arsike on kayo mi faaɗi arsike ma mi waɗu mo lagine ɗo kayo mi naɓmo Amérique ɗum o landata kanko one wadde wal hayati ko noon kadi gurdan ɗan o landata ko on tigi ko honto falɗa wurude ko ɗo ka ko to ko honno falɗa wurirde ko honno ɗum no o landata ko few
wal mawtu e mayde den gaɗo lanta kon tigi ko honde o faala mayde ko honto o faala mayirde e ko noon honno faala mayirude kadi wona hawi dhalika e ko nandi ɗum ɗo min maani rububiyati e ma'anaji jeygol mo ngol allah yankoyagal makko ngal tigi tigi wa muqtadayatiha e ñaawoje ɗum ɗon ko ɗum landi kon ani laamu honɗum woni laamu tigi 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 laamu no landi yon tigi waɗu ko faala ko o nooma oɗo o itta oɗo o wiya ɗum ɗo yo waɗe ɗum ɗo yo acce ɗum ɗo yo naɓe ɗum ɗo yo artire ko ɗum holli laamu tawa kadi ko yimɓe wi samina wa atana men jaɓi men nani men ɗoftike fof ko sifani tigi men faalira hay sinano allah subhanahu wa taala kanko ɓay ko kanko fuɗɗi fuu joni lamɓe ɓen ka aduna ga kamɓe wona kamɓe tagi yimɓe ɓen na kamɓe tagi leydi ndi ɓe taw peeji ɗin fuu ko allah moƴƴini woni allah jonniɓe laamu jonniɓe doole ko ɗum waɗi kamɓe himɓe waɗa goɗɗum ɓe felore jokka ɓe ɓeyna ɗum ɗo on foddayi wadde ɗum ɗo ko ɗum ɓe inni tasarrufu ra'i manutun ala maslahati ra'iya lanɗo on ko o waɗata kon koko humodiri e nafoore ɓe o laami ɓen so waɗay yo taw hara ko so waɗi ɗum ɗo moƴƴani ɓe so accay yo taw hara ko so acci ɗum moƴƴani ɓe allah subhanahu wa taala kanko nanon noon o wayi kanko o arotay hunde ala o waɗi noon fof oɗo kono faala o gerdata ka eyo ko ɗum woni muqtadayat arrububiya ko jeygol ngol landi kon ko yo waɗu no faalira noon kon tun kanko toñata wala yadlimu rabbuka ahadan allah toñata hay gooto kala ko o ñaawi e hoore ma ta jodde ha min ƴettuɗa enna he min mi annda ko honɗum allah waɗirinmi ni haray gomɗinal ma koddoriye ngal fuɗɗike nawnude ko ya welto ɓay alhamdulillah allah waɗirilan ni miɗo yetti allah ɓay no woodi woɓɓe goo ɓe o waɗi ɓe o jarribi ɓuri ko o jarribimi ko noone wono allah jarriborma si a tefoyi ha e nder jarriba ɓen ata e woɓɓe gono jarriba ɓuri ko jarribaɗa ko e musude itan wi alhamdulillahi tayib o wi wa dalilu alhukmi shar'i dalil ñawore shariyankore nden qawluhu ta'ala fi surati almumtahanati ko kongol allah ka o wi ka suratul mumtahana a'udhu billahi minash shaitanir rajim o wi dhalikum hukmullah yahkumu baynakum wallahu alimun hakim dhalikum ɗum ɗo mo'on hukmullahi ko ñawore allah nden yahkumu baynakum himo ñaawa hakkunde moɗon wallahu allah alimun ko o ganduɗo hakimun ko o ñeeñuɗo ɗum ɗo ko dalil lil hukmi alshar'i o ñaawi hakkunde men yen waɗ ɗum ɗo yen accu ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo no yiɗa ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo ko baraji ɗum ɗo ko bakkatu jon noon nde ñawore makko shar'i ɗo kadi yatakhallaf nde ɗo oblisa en
wonde ko obligatoire be juulen, obligatoire be hooren, obligatoire be ɗoftoɗen mo. O farli non, kono si mo falano siko obligé, si tawino neɗɗo juulali, so ari no ñamugol tun joni jungo ina nono min mi ñamata, jungo salo ɓantude sayirde naɓa ka hunduko salo ontade, sikkude janngo juulatano, janngo juulayno. Ma so salike waɗugol ko yamiri, ko Allah yamiri kon yaaka hurgo ina mi sali mi yaltata, ko nde wotero waɗayno o wattata, ko nano o landori. Donc o wi o accani en choix falaɗo ko moƴƴi wahdaynahu najdayn. o wi wa dalilul hukmil kawni, dalil ñaawore tagudiyankore nden qawluhu ta'ala an ahadi ikhwati Yusuf, kongol Allah ngol o wowli ɗengal goto e siɓɓe annabi Yusuf alayhi salam, ka o wi ɗo falan abraha al arda hatta ya'dhana li abi aw yahkuma Allahu li wa huwa khayrul hakimin. o wi falan abraha al arda, mi seerataka leydi ɗo, min miɗo ɗo mi ala e busre ɗo paa goto, hatta ya'dhana li abi, ha ben an newnananmi yo mi hootu. iɗen andi ko wannoɗen Yusuf ko, yawɗen wowruɗen goɗɗum ngo, en addini ene goto makko oɗo kadi lutti ga, he min alaka mi hota mi tawa ben ande, min miɗo ka leydi ɗo, ha tuma ben an inni yo mi hootu o, aw yahkuma Allahu li, ma Allahu ñawananmi, mana Allah waranmi, ma Allah waɗanmi e ñaawore muɗum. wa huwa khayrul hakimin, kanko ɓuri moƴƴude ñaawo ɓen. donc alhukmu alkawni. tayib, wa amma qawluhu ta'ala, amma kongol Allah towɗon ka o wi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ene Allah laataki ko kanko ɓuri waawude ñaawude e ñaawo ɓen fof. suratu tin o wi ɗum ɗo fa shamilun, ɗum no mofti lil kawni, wonande ñaawore tagudiyankore nden, wa shar'i e ñaawore shariyayankore nden. fallahu azza wa jalla, Allah tedduɗo mawɗo, hakimun, ko o ñeeñuɗo, bil hukmil kawni, e ñaawore tagudiyankore nden, wa bil hukmi shar'iyyi, e ñaawore shariyayankore nden. wa huwa aidan muhkimun lahuma, ko kanko kadi fahin, kanko woni muhakkimun lahuma, ko kanko woni ñaawowo kanji ɗiɗino, shar'i e kawni. fa kullu min alhukmayni muwafiqun lil hikmati, eɗe ñaawoje ɗiɗi noon no hawrodiri e hikma. alhukmul kawni wal hukmu shar'i fof no hawrodiri e hikma. wiide hikma on ko Allah watta ko fuu koko fudde e wadde. lakin min alhikmati ma na'lamuhu wa min alhikmati ma la na'lamuhu, kono no e hikmaji goo hiɗen andi ɗi, no e hikmaji goɗɗi goo ɗi en anda. hikmaji goɗɗi goo ɗi anduɗen, si tawi joni goɗɗo waɗi ko moƴƴi, Allah yoɓimo moƴƴere, inne ɗum ɗo hiɗen tañƴinino ɗum ɗo no foddi, o waɗi hunde kaare, Allah waɗanimo ɗum ɗo, moodi alhamdulillahi, ɗum ɗo eɗen tañƴinino. ma goɗɗo o tooña, o tampina, o lorra ha yimɓe fof mapoda hoore makko, Allah nangoyamo kap,
letta ma yimɓe fof inna alhamdulillahi no ɗon ɗo o heɓi ɗo ko foddi ɗo oɗo hikma no woni ɗi annduɗen no woni hikmaji go en anndaɗi few masalan goɗɗo tooñe ha o lutta e tooña ɗen enen siko hikma mo ande ɗum innene noon o no duwano o tooñaɗo o no fotno kanko kadi o tooñuɗomo o wonta ka o wonno ɗon ma goɗɗo tooña o luttida e tooñe ɗen o tooña hara fuus o heɓali lorra o heɓali joddi tooñe makko ɗen ka adnaga o hikma ɗon enen en andamo Allah kañum no andimo ley to li anna Allah taala yaqul sabalatowo ɗon o wi'i wama utitum min alilmi illa qalila on okkaka e gandal onon yimɓe ɓen e jinna e malaika fou on okkaka e gandal sina seeɗa e nder gandal Allah ngal ko seeɗa goɗɗum iɗon andi goɗɗum iɗon on anda goɗɗum ko tuma feeñoy innon i jaka andi wonde goɗɗum no waɗa ronka andude ko honɗum woni hikma honɗum woni sabu o wona weema ɗum ɗo waɗi kono menen mimi famali fes wono yaha neɓoya noon andoya ko honɗum waɗina eyo no ɗum ɗo no foddi piiji goo noon en andata ɗum ko addanga en anda ɗum o lahara sa haɓɓitike noon ko andoy to lahara kon ko ɓe anda ɗum ko adnaga a yanga e hoore maɗa ka idan Allah subhanahu wa taala ko en andudo ko o watta kon fop ko hikma o fawi e mum kanko wona hottagol o waɗirta o eɓɓa ɗum ɗo tum boniramo wontiroya goɗɗum go inna ɓay on tigi yangike ha ɗo wayini joni on tigi terto yandi kanko nano o gollirta hey mo seedi e meɗen oy summa al hikmatu naw'an o refti ɗum kadi hikma ko noneji ɗiɗi al awwal hikmatun fi kawni shay'i ala kayfiyatihi wa halihi allati huwa alayha o wi hikma goo arano ko hunde nde wonugol e mbaadi mayre e alhaali mayre on alhaali mo hunde nde woni e mum ka haali salati fahiya ibadatun kabiratun tusbagu bi taharatin min alhadathi walkhabathi wa tuadda ala hay'ati muayyanatin min qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujudin o wi no woodi goɗɗi goo hikma mum on ko yo hunde nden yo nde waɗire no nde haaniri waɗirde noon forme mayre on nde ƴetta forme on netti no wayi joni kanko ko addi ko julde ɗo no wayi yaha ka tayerjo ƴeetoɗamo e adda bagge ƴeetoɗamo ko no faalireɗa ño'irde noon o eɓɓa e ma o ño'a wattuɗa inna wala koni tigi mi faalano ɗo woni hikma woniri no alhaali on no haaniri noon kanko addi ɗo e julde o yi julde ko dewal mawngal ko attotongal taho laaɓal immorde e tayre tosokere e tayre e soɓe nde tottire kadi mbaadi andandi immagol e wonde daragol wonde jooɗagol wonde turagol wonde sujjugol si waɗirama noon inne nam hadihi salatu hakimatun ay nde waɗirama no nde haaniri noon wa kazakati fahiya ibaratun lillahi ta'ala bi ada'i juz'in min almali annami ghaliban liman huwa fi hajatin ilayha aw fi almuslimina hajatun ilayhim ka ba'd almu'allafati qulubuhum o wi wano noon kadi e masalan wano zakka ko dewal Allah subhanahu wa ta'ala waɗantengal fi Allah tum ko e ittugol yoga e jawdi muɗum
ndi jawdi ko heewi kon ko ɓeydotondi annami ko ɓeydotondi galiban sindi ɓeydaki tun andu ko jommari woni jaɓali ɓeydugol ndi kono kayri ndi jaɓa ɓeydade sa ƴetti joni ɗo 1 million de dollars a naadi ɗe coffre fort a soki ɗi woni ɗon duuɓi 10 sa udditi ko jelu tawata toon ko 1 million de dollars ɗi ɓeydaki kono hiɗi jaɓa ɓeydade sa ƴettini joni a soodoyi marchandise a addi a yeeyiti ma a ƴettini a soodoyino leydi hectare ji nokkugo woni wa duuɓi 3 4 a yeeyitoyi ɗum est ce que ko beruɗi sooduɗa ɗin heddata mana jawdi ndin no jaɓa ɓeydade heddi ko an a ɓeyday ka a ɓeydata ko ndi ɗo zakka waɗɗoto e muɗum kala jawdi tawri ɓeydata ko few Allah fawata ɗon zakka sa darni suudu fii ka hoɗa ndu suudu narantama jawdi tawina location koye ndu ñaamu jawdi ma ndi ko sowono ko ample no fusiɗa ɗa no daɓɓiti awa adde watton ɗa ya addi toujours ko ya addi wattoɓe ko yoɓeteno sa soodi otowal fii tun ko dogina ngal ɗo kadi nadantama jawdi ko ngal yalti ko ñande o yaade ka garage ka yaɗa ka garage o oɗa ko ittuɗa ko ɗum wasi zakka o ɓay Allah ko ñeeñuɗo ko jawdi ɓeydotoni ndi Allah inawa ɗo no ɓay ndi ɓeydade ma ko an sali ɓeydugol ndi a itta ɗo jonnage ɓal miskimɓe ɓen ɗum ɗo ko hikma noon o wi liman hum fi hajatin ilayha ɓen ɓe tawata no jogi haaju e o zakka aw fil muslimina ma hara ko e nder julɓe ɓen hajatun no jogi toon haaju ilayhim faade e ndin jawdi ɗon ka ba'dil muallafati qulubuhum ma julɓe no jogi haaju e ɓen ɗon yimɓe wano ɓe ɓerɗe mum wowinte ɓen julɓe no faala hettude ɓe ɗo itta zakka on jonna ɓen ɗon joni jogi journaliste jo wulɗo ɗengal no cukki tun julɓe ɓen ɓen ko terroriste ɓe ɓe no waɗi hunde kaari no watti ɗum ɗo no watti ɗum ɗo no watti ɗum ɗo inne he eto ɗen ha sodengal ɗengal o ittege zakka on jonnemo neɓal langage on sanza non l'islam c'est bon ko dina moƴƴuka vraiment min mi taskike mi yiidi e julɓe boyi mi yiidi e oustas kaari en alaji kaari en vraiment non jakana komi sikkuno kon sifa wano ɗum idan ɗum ɗo ko hikma mo Allah subhanahu wa taala waɗi ɗum ɗo ko noone e hikma wa nawu thani noone ɗimmo e hikmaji ɗin ko hikmatu fil ghayati min al hukmi o wi ko hikma ka hattirde fi ñaawore haythu inna jami'a ahkamillahi ta'ala nokku ka tawata dendanangal ñaawoje Allah towuɗo on laha hiɗe mari gayatu hattirdeji fandareji objectif ji bitji hamidatun yettaɗi wa samaratun e dinɗe jalilatun mawɗe ñaawoje Allah ɗen fuu ka fende compte majje a taway wonani nanani tun ɗe wirayo ɗe waɗe taway nafoore no nder ton o wi fandur ndaari ila hikmatillahi faade e hikma Allah on fi hukmihi lkawniyi e fi nde ñaawoore makko tagudiyankoore haysu tusibu nnasa bilmasaibi al azimati e ñaawoore Allah tagudiyankoore nden wonde no heɓa yimɓe goo musibaji mawɗi kono ko fi hon ɗum o wi li gayatin hamidatin ko sabu hattirdeji yettaɗi feñji yettaɗi lannodeji yettaɗi wano hon ɗum o wi ka gawlihi ta'ala wano konngol Allah towɗum ka o wi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
la'allahum yarji'un. O wi boneji ɗin feeñi ka njorndi, feeñi hay ka maayo. Boneji ɗin yaltitiɗi feeñi jooni, ɗi woni e kene weewere, kono ko sabu ko yimɓe ɓen faggitori juuɗe maɓɓe ɓen ɗen. Ɗin boneji yaltiti, ɗi feeñi, ɗin musibaji heɓi ɓe, ko fii yoɓe metto yoɓe meeɗu yoga e golle ɗe ɓe faggiti, ɓe anda ɗum ɗo ko kamɓe tigi waɗani ɗum ɗo hoore maɓɓe. No gasa ɗum waɗa haa ɓe yilto ɓen, he a wandi o tanamo ɗo, o tana ɗo ko enen tigi defi o hoore meɗen. Joni ko watten, accen, ɓe acca. Ay qadaru kawni, Allah subhanahu wa ta'ala yaltintinni bone on fii ko yimɓe ɓen faggiti ko ko yoɓiɓe ɗum, kono résultat yaltoya e ɓurɗo o moƴƴude. Tayyib, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale fuɗɗama, warama yimɓe busmayi e mum, kono sakkitode joni ɓeni hey ɗum ɗo na solution, acce wuren e jam, waɗen luwaji tawata en wawa hejjude, hejja résultat o moƴƴaɗe. Résultat o moƴƴi ko bima kasabati aydi, ko kamɓe faggitino, kono résultat yaltoyi moƴƴo. ɗum ɗo ko e misal tun wonde e alqadaru kawni, wonde iɗa sikka an ɗum ɗo ko tana, kono ɗum rimanoye nafoore wonde goo moƴƴunde. Naam, o wi ɗo fa fiha raddun li qawli man yaqulu, no e ɗum ɗo ruttugol konngol wi'owo inna ahkama allahi ta'ala laysat li hikmatin, wonde ñaawoje Allah ɗen ɗe laataaki iɗe wonde e hikma, bal hiya mujarradu mashi'atihi, ɗen ko ɓeru ɗum ko koddori e makko, ɓay ko ɗum o faala o waɗi. Yani wonde joni o doola yimɓe ɓen ko waɗina ɓe ko faala ɓay ala ko ɓe waawi, woɓɓe goo ko ɗum fiɓigoy. Wa fiha hadhihi al-aya min asma'i llahi, no e nder oɗo aya e inde Allah ɗen, al-alimu gando, wal hakimu e ñeeñuɗo, wa min sifatihi, no e sifaji makko, al-ilmi gandal, al-ilmu gandal, wal hikmatu e ñeeñal. Wa fiha min al-fawaid al-maslakiyya, no o aya ɗo kadi immorde e nafooreji laawol yankoji, maslak ko rewete laawol, anna al-imana bi ilmi llahi wa hikmatihi, wonde gomɗingol gandal Allah ngal e ñeeñal makko ngal, yastalzimu ɗum no waɗɗina, no humidira e goɗɗo at-tuma'aninata, deƴere ɓernde, at-tammata timmude, lima hakama bihi, ko Allahu ñaawi e makko, min ahkamin immorde e ñaawoje kawniyat, min ahkamin immorde e ñaawoje kawniyatin, e tagudiyankoje, wa shar'iyatin e shariyankoje, li suduri zalika, sabu yaltutugol ɗum ɗon ɗum iwgol yalta, an ilmin ga e gandal, wa hikmatin e ñeeñal, fa yazulu anhu, iwa e makko kanko mo ɗum yani e mum on, alqalabu ɗenƴere, an nafsi wonki yankore, wa yansharihu sadruhu, ɓernde makko nden e nde yaaja. Ko ɗum ɗo waɗi hari fayda wiyata julɗo no warto, ko heɓi ko metti mo, ko heɓi ko metti mo, fi honɗum himo hooli, himo andi wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko o watta kon fof ko e hoore gandal, ko o watta kon fof kadi ko e hoore hikma, koko haani wadde o watta. Ko ɗum waɗi fi Allah ñaawi e hoore makko musibaji e tanaji, albala'uji e tampereji e lorraji, defatamo o wartagol
ma o waɗugol piiji gatareji ɗi tawata yani himo monani ñawore Allah nde ɓernde makko nde no waali ma andi ɗum ɗo ko Allah waɗiri ɗum ɗo ko goɗɗum no nder ton kanko anda kono pellete goɗɗum no nder ton no waawi hara himo bonnireji ɗiɗo juulugol tun e horugol e hajjugol e zakkugol montata ɗi ko montata ɗi wo ko si Allah rewni jarrabuyeji go e hoore makko ɗum nelaɗo no men no maaki jarrabuyeji sertata e julɗo hiɗi lontodira ɗiɗo iwa tun goɗɗi go ara haa ɗi accamo ka hoore leydi ɗo mo yaaka hoore leydi ɗo ala bakka tun hay gootu ani ɗum waɗa e ɓernde makko on tigi waalo ɓernde makko nden deeƴa idan ɗon ɗo ko heɓata ɗum ɗo wo ko julɗo sina ɗum on tigi dara watta sahut ina no min mi annda ko mi waɗi pourquoi kaari en min ɗo ɓuri ɓen tinnade fi honɗum ɓen kam piiji ɗin fof ɓe mari min miɗo lorri miɗo soñji a sikkata miɗo rewde Allah tawi ange Allah waɗa contrat wonde ko rewɗa mo ko ɗo o yoɓete ko wima ko innama towaffawna ujurakum yawmal qiyama idan andugol wonde Allah ko gando ko o ñeeño ko o watta kon kadi anda o toñata ɗum waɗa ya ɓernde julɗo on waalo tawrin haray o mapaaki dendanagal koddori e arɗo e hoore makko haray himo jaɓi himo weltori himo andi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴande mo en torki Allah yo Allah waɗu en jaɓoɓe koddori e Allah weltora kadi koddori e Allah koddoriji Allah ɗi o fawi en ɗin ɗi tawata ɗi welata wonkiji men ɗi yo arsuki en wawugol muññagol ɗi o arsiki en tawa ko ɗi welata en yo arsuki en yettugol mo e hoore majji o waɗa en julɓe moƴƴuɓe naata heɓe aljanna wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin woɓɓe landi ko noon ñaawore hartagol tutta yeeso yimɓe ɓen ma tuttugol yeeso yimɓe ɓen no jaa e neediji l'islam kala ko tawata no ñiddina yimɓe ɓen ñidda yimɓe ɓen si wonti heɓi feere taw waɗɗo yeeso yimɓe ɓen so nara o foola no ara taw ɗo wawata immaɗo o yaha o yaltoya tawa hartere nen ari siko ɗum ɗon ella ala kon sina ɗum hartagol ma fiifagol ma ñittagol ma ɗumannagol ɗo hara ko piiji ko ñiddi ko ɗumanni on tigewgol o waɗa feere ko ɗum ɗon haray ɓuri wondude e neediji kal islam naani mi yaani ka windi haranto ni jogii bakkato ko wi'a ko wonde si tawi mo hartiki tutti ka juulirde wonde irugol ɗum ɗon si tawi jooni hara ko koccu ma jaare irugol ɗum ɗon no jogii baraji ko noon jooni so on tigi hartike yeeso yimɓe ɓen on tigi heɓa e bakkato mi yaani kono noon ɓen wawi wadde qiyas nelaaɗo no maaki mo ñaami ngal leggal ɗo ko faandi ko basalle laaye e basalle kecce o maaki la yaqrabanna masjidana aw la yu'dina fi masjidina taw ɓatto juulirde amen nden de ma o wi wota o lorru men ka juulirde amen kala ko tawata lorray julɗo siɗɗo ma hiɗa waawi rentade ɗum haray no haani ka rentoɗa ɗum fiwota yahu ka heɓata baraji tawa ko bakka to heɓata e muɗum wa billahi tawfiq